Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya karindwi z'ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu bikurikiranira hafi ugiye kutubwira biriko biragenda biboneka mu bice bitandukanye. Mutama waramukanya amahoro? Natwe twaramutse amahoro, tukaba rero tugiye kurabira hamwe biriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko ku mirongo y'imbere y'urugamba hakomeje kugenda haba urugamba rukomeye hagati y'igisirikare cya leta ndetse n'iza Sarambwe, aho turi buze kwibanda cyane mu misozi itandukanye icungamiye Uvira hazindutse humvikana urusaku rw'iki rw'amasasu ndetse kandi n'imirwano idasanzwe ku mpande zose n'ibikoresho bitandukanye. Ni mu gihe kandi turi buze kujya kuri point d'observation mu bice bitandukanye bicungamiye imisozi miremire y'Iminembwe, aho kuri ngo bitangazwa ko byagenze gute. Byinshi muri byo byafashwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'umurongo muremure w'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda barungikwa mu bice bitandukanye, aho bahawe gahunda yo kugira gute. Gahunda nta yindi bafashe cyangwa babafatiye cyangwa bifatiye ni ukubohoza ibice byose intare za Sarambwe zafashe ndetse kandi no gufata ibindi bice bishasha. Banywanyi turaza kugaruka kandi kubikomeje kugenda bigaragara aho imiryango mpuzamahanga ikomeje gusohora raporo zikomeye zigaragaza ibiri kuba ndetse bakagaragaza ko bikomeje kugenda bikomeje kugenda biteza ibyago bikomeye. Turaza kandi kugaruka ku mugambi wa Generali Yakutumba washinje Generali Gasiti ibyaha bikomeye ndetse abugaragaza ko ashobora kuba afite umugambi mubi ku butegetsi bwa Kinshasa. Turaza kandi no gukomeza kurabira hamwe ibikomeje kugenda byibonekeza bijyanye n'amakuru akomakomeye aho Butembo umutekano ukomeye uri guhungabana. Ni nyuma yuko bigenze gute Butembo? Ni nyuma yuko ku ruhande rw'abaturage b'Ubutembo abenshi muri bo bakomeje kwinubira inzego z'umutekano harimo n'igisirikare. Turaza kandi kujya kuri strategy nshyashya za Sarambwe zatangije aho bitangazwa ko bakomeje kugenda babona irindi koranabuhanga rihambaye kandi rigezweho rishobora kuza guhindura urugamba, aho bitangazwa ko iza Sarambwe ziri gukoresha yihe mayeri. Nuko ngo iza Sarambwe nta kindi ziri gukoresha no kubaka ikoranabuhanga ridasanzwe rigiye guhangana n'ibitero biri gutegurwa karabutaka by'imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye biri gukoreshwa n'iki gisirikare cya FARDC n'abafata mu bikorwa babo byahamuye bikomeye cyane za Sarambwe. Turaza kandi kubabwira ko mu gisagara cya Uvira bikomeje kugenda bivugwa ko iza Sarambwe zaba zinjiyemo mu buryo bw'ibangazi rikomeye zikoresheje yihe mayeri. N'amayeri adasanzwe cyane kandi yiganze mu kugenda bohereza umusirikare mu gace kamwe akabanza kumenya amakuru hanyuma abandi nabo bakazajya bagenda haza umwe haza undi. Rero ibi nabyo byamaze gukekwa ndetse no kwemezwa yuko nubwo bakomeje kuzana mu bice byinshi abasirikare benshi ariko n'ubundi bari kwinjira mu bice umwanzi yamaze kugeramo kare. Ni mu gihe kandi bivugwa bikagaragazwa ko nyuma y'uko Generali Gasita ageze mu gisagara cya Uvira, FARDC igatangaza ko hashobora kuba abari gushuka bazarendo. Kuri ubu biravuga ko bamwe mu basirikare FARDC batangiye gutabwa muri yombi bashinjwe iki. Abenshi barashinzwe ubugambanyi. Turaza kandi kubabwira politiki yo ku rwego mpuzamahanga aho bikomeje kugenda bigaragara ko urujya n'uruza mu bice bitandukanye rukomeje kugenda ruhungabana ku gitigira intangero bitangazwa ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba batangaza ko benshi mu banyekongo bamaze kubona ko hari gutegurwa ikintu kibi, aho bitangazwa ko benshi mu gisagara cya Uvira bari kwambuka bahungira he. Bari kwambuka bajya mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane muri ino misozi yunamiye yegereye Uvira, ariko nanone cyane hari n'abari kwambuka Tanganyika bigira mu Burundi. Turi buze kandi kugaruka ku bijyanye na drone bivugwa ko zishobora kuza kwibasira ibice bitandukanye, aho bitangazwa FARDC iri gutegura kongera gukoresha drone za CH4 mu yihe misozi. Imisozi myinshi itandukanye hano muri Kivu.
Ni mu gihe kandi bitangazwa ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare urugamba ruri kwitegurwa mu buryo budasanzwe, aho bitangazwa ko amaze kudeployingwa abasirikare benshi biganjemo aba infantry ndetse n'abanakonda, bakabaha operasiyo ikomeye kurinda ibi birombe by'amabuye y'agaciro by'aba muri Canada, ndetse bikanavuga ko ibingi bishobora kuza kuba birimo n'indi diro bitewe n'agahimbaza mu kigakomeye kemerewe iyi mitwe banywanyi. Ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone dukomeze kubana. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. FRDC na FDN bihagaze gute? Nukuvuga ukuntu ibintu bihagaze kuri FRDC ndetse na FDN mu misozi myinshi itandukanye, nyuma y'uko ineza z'amwe zitangaje ko zigiye gufata imisozi yose ijya hano mu Uvira. Yego. N'ubu amakuru angeze aka kanya ni cyane rwose ndi kwinywera amazi ndavuze nti reka basi ndiyageze kubaza abantu bari hano biriya bisagara biri hafi ya Uvira. Yego. Numva uko ibintu bihagaze rwose. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko uyu munsi w'ineza z'amwe utangaje ano makuru. Yego. Narindi kukubwira ukuntu FRDC ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi bari kohereza abasirikare ahitwa za Kibongwe, Kavimvira, Mwange, Kiroma, Kayaja, Munanira, Shenge, Kirungu, Kitara, Muheta, Karungwe. Yego. Katongo ndetse na Gomba. Aho rero igihe hari noneho ahubwo imisozi ya Gomba ndetse na Katongo, imisozi yitegeye neza cyane ikiyaga cya Tanganyika ariko iri mu majyepfo ya Uvira. Yego. Nuko abaturage bamwe na bamwe muri ko yuko bari kugomba cyane bashyigikiye neza hamwe harimo abashyigikiye ko ndetse n'Abarundi. Yego. Abenshi muri bo mu makuru katanye ko kimurwa bajyanwa mu bindi bice bitandukanye byahariye muri by'umwihariko bivuze ko bari batuye Katongo, Muheta, Karungwe, Kitara bamaze kugezwa mu bice bya Kibongwe. Bikavuga yuko hamaze kwimurwa abaturage barenga 201 cyane, ariko hagatumberwa kuba kekwaho yuko bari kugomorora ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse no ku mbaraga z'abasirikare b'Abarundi. Kugeza ubu ku bijyanye wenda n'imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izazanwe, haba hari ibikoresho bishya byazanwe bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikoreshwa n'iyi coalition. Bwana munyamakuru, amakuru mfite aka kanya. Yego. Nkomeje gukurikirana kandi kujya kugeza ku bakunzi bacu amakuru yizewe neza cyane 100%. Yego. Nuko imisozi nka Kirungu, imisozi nka Munanira, imisozi nki. Yego. Mutama, ndumva network zikomeje kuba ikibazo. Nubwo network ntabwo zizoro. Yego, ariko ubu ndakumva wakomeza watubwiraga ko nukuvuga imisozi ya Kirungu. Yego. Kirungu, imisozi Kibonge, Kavimvira ndetse n'etwe Kiromo n'itwa Kashenge. Yego. Mu byerekezo biri hasi ya MTPR imirwano zasarangwe ku ruhande rw'intare zasarangwe aho bakoresheje indege za drone. Yego. Ahangaha ngo hamaze gushyitwa ibikoresho byiganje. Mutama, ndumva bikomeje kugenda biracika cyane. Reka twongere tugerageze turebe ko twamugarura ku murongo akomeza tubwira byinshi, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko tutabasha kumwumva kandi n'amakuru y'ingenzi ajyanye n'ibiri ko birabera hariya
neza neza mu gisagara cya Uvira aho biri kugenda bigaragara ndetse binibonekeza ko umutekano ukomeje guhungabana, hakomeje kufatwa ingamba nshya, byose rero ni bifite aho bihuriye n'ihungabana ry'umutekano. Mutamubura twumva? Ndabumva cyane. Ndumva network aho ngaho zabaye ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye ariko bijyana n'ikirere cy'ahantu ntabwo biba byoroshye bwana munyamakuru, aka kazi kaba kagoranye. Yego, wakomeza utubwira ubu ndumva biri ko biragerageza kumvikana. Ni ukuvuga ngo yandi kukubwira yuko imisozi yahariya muri Uvira cyane mu byerekezo byitwa Kirungu, Muranira, Shenyi, Kibonge, Kasinzira, Mwange, Kayaja. Yego. Ndetse n'ahitwa Kitara ariho hamaze gushyitwa abasirikare benshi cyane b'Abarundi. Yego. Bikavuga yuko icyitwa Air Force Base ari amaze gushyitwa byinshi bitandukanye. Yego. Iyi ni Air Force Base yahawe operation yo kugaba mu bice byahariya Imurenge. Yego. Bakaharenga ndetse bakerekeza mu bice bya Remera, Mushereza ndetse n'ahitwa Dembe, Rungutu ndetse n'ahitwa Sanje. Yego. Iyi briefing rero bahawe yo kugaba ibitero bino bice biravuga yuko babanje kutonda kuko babonye yuko ibintu bitoroshye nyuma yuko uyu mutwe nawo wamaze kwitegura urugamba. Yego. Ariko mu gihe hari bwana munyamakuru bigiye gukomera cyane mu gihe gitoya. Yego, kugeza ubu ivyo byose biri kugenda byibonekeza, haba hari umuturage byatumye ava mu byo akaba yatangiye kuzingahunga? Ku ruhande rw'abaturage bari batuye ahitwa Kigija. Yego. Kigija muri byerekezo biri hafi na Gihande ndetse na Kingwengwe. Yego. Ni Kihande ndetse na Kigija biri milimetero bike y'ugana ahitwa kandi ndetse na Remera n'ubundi aho ari gutekerezwa yuko hashobora gukoreshwa drone cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Bwana munyamakuru muri ibi bice biravuga yuko ahantu abaturage bari bahatuye batangiye guhunga muri rwego rwo kugira ngo bakure ubuzima bwabo mu kaga. Yego, hari andi makuru amaze kuza n'ubundi akomeje kugenda avugwa ku bijyanye na General Gasita umaze igihe kinini agarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'uko abazarendo bari baramwanze kuri ubu FRDC imaze gutangaza amakuru mashya kuri uyu mugabo. Wenda mbere ko tureba ibyo FRDC yatangaje, situasiyo iri kuri tere ku bijyanye n'abazarendo imbere ya Gasiti ihagaze gute, dore ko bavuze ko bagomba gukora imyigaragambyo mpakavuye, wari wambwiye kare ko n'ubundi imyigaragambyo yakomeje kuri uyu munsi wa gatanu. Byifashe gute mbere ko tureba ibyo FRDC iri gutangaza? Ubu imyigaragambyo irakomeje kandi irakataje ku ruhande rw'abazarendo. Yego. Cyane n'abazarendo bari bahawe operation bafatanyije n'abasirikare b'Abarundi bafatanyije n'abitwa abayigozi b'igisirikare cya FARDC basanzwe barwana bafatanyije n'abanakonda. Yego. Ku mbere ku rugamba rero aba basirikare b'abazarendo nyuma ya operation bahawe yo kugaba ibitero ku muhanda uri hafi Rute National gatanu ugana ahitwa Bihamamba ndetse n'ahitwa Kamisimbi Bugobe ugana mu byerekezo bya Bukavu. Yego. Wazarendo bamaze kwanga kugaba ibitero bino bice nyuma y'uko rwose bavuze yuko uno mugabo witwa Gasita ngo hari ikintu hagati ku ruhande rwabo. Yego. Bikavuga yuko ku ruhande rw'abazarendo hari n'ababuri birengera nyuma y'uko rwose bagaragaje yuko batishimiye gufatanya n'uno mugabo ku mirenge ku rugamba. Kuburirwa irengero ubwo byagizwemo uruhare nande? Kuri irengero nta kindi cyabigizemo uruhare ni ku ruhande rwa wazarendo n'ubundi bakomeje kugaragaza yuko batishimiye mu bikorwa biri kugaragara ati muri FARDC aho abazarendo bavuga yuko abo bita nk'aho ari abanzi babo ari bakomeje guhabwa izina ndetse kandi bakomeje no guhabwa inshingano zikomeye cyane, dore yuko atari na Gasita gusa bivuga ko n'abandi basirikare hagati muri FARDC kijabo cyane mu kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye bategura, ariko bikavuga yuko ibitero byose bategura babitsindwamo ku mirongo ibiri ku rugamba. Ese uko kumvikana guke gukomeje kugenda kwibonekeza ku LFRDC, abarundi bo bahagaze he, uruhare rwabo n'uruhe kuri ibyo bikomeje kugenda biba byose? Nsanga kubera yuko igisirikare cy'u Burundi babona yuko bakoresheje ubwenge bwinshi cyane ndetse kandi bakomeje gukoresha ubwenge bwinshi cyane kuko barabizi yuko muri Kongo harimo abaturage bavuga ikinyarwanda, barabizi ko muri Kongo harimo amoko menshi nk'uko intambara biri kugaragara yuko ahubwo kugira ngo irwanwe ku ruhande rwa FARDC nk'uko bavuga ko barwanira igihugu cyabo, ahubwo biragaragara yuko ari intambara yahinduye isura, harimo abarwanira agaciro k'igihugu cyabo, harimo abarwanira agaciro
ak'ubwoko bwabo cyangwa se bw'agace kabo cyangwa se ku ruhande rwo gushyigikira politiki runaka y'umuntu runaka. yego. Ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona yuko intambara uburyo bakomeje kwirwana ni uburyo biri mu bwenge bwinshi, ibi ntabwo umuntu yabigenza ingoyi. yego. bo baravuga bati niba twahawe amafaranga tukaba twaremeye kugororerwa ibirombe by'amabuye y'agaciro, twebwe icyo tugomba kurwana ni intambara ari ibirombe by'amabuye y'agaciro cyangwa ari amafaranga, tukazayahabwa cyangwa ntiyahabwe. yego. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona ko ku birometero ku rugamba ntabwo bashyigikiye Wazalendo, ndetse kandi nta nubwo bashyigikiye icyemezo cya FARDC mu gufata Gasita cyangwa n'abandi batandukanye ngo babahereze inshingano muri operation, dore yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano mu bijyanye n'ubutasi n'ibindi bitandukanye hagati muri FARDC bitandukanye n'uko byari bimeze. yego, nibyo reka noneho turebe icyo FARDC itangaza kuri biri gukorerwa Gasita. nk'uko rero bigaragara igisirikare cya Congo babinyujije ku muvugizi wacyo Major General Sylvain Kenge Bomisa cyemeje ko Brigadier General Olivier Gasita amaze iminsi yarabujijwe n'abazarendo gukora inshingano ze, bamwita icyitso cya M23. yagizwe umuyobozi w'akarere ka 33 kwa gisirikare muri Uvira mbere y'uko Goma na Bukavu bifatwa n'iza Sarambwe. General Sylvain Kenge Bomisa yasabye abanyekongo kumva yasabye abanyekongo kumva amabwire y'abashaka gucamo ibice, abanyekongo bakagendera kure, by'umwihariko abashaka guteza umwiryane hagati FARDC ndetse na Wazalendo bakorana byafi mu kurwanya M23. General yagize ati General Gasita yagenwe na Perezida mbere y'ifatwa rya Goma, mbere y'ifatwa rya Bukavu mu nshingano za komanda wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare, kandi ni icyemezo cy'ubuyobozi bwo hejuru. Ashyigikiwe byimazeyo n'igisirikare, ashyigikiwe byimazeyo n'umuyobozi, by'umwihariko ubuyobozi bw'ingabo. Umuvugizi wa FARDC yakomeje avuga ko ubwo buyobozi bw'ingabo buzi neza ko General Gasita akunda igihugu cye kandi ko nta cyamuhindura, kandi iyo bitaba ari uko bimeze ubwo buyobozi bwaramushyize aho adashobora kubangamira inyungu z'igihugu nk'uko byagenze ku bandi batawe muri yombi. Yakomeje agira ati igisirikare cya Congo kandi kiratangaza ko igishyigikiye byimazeyo abazarendo bakunda igihugu kandi basaba kandi kirasaba kutemera gukoreshwa n'umwanzi ni uburyo bwo kubacamo ibice kugira ngo agerageze kuduca intege. Umwanzi azi ko nidukomeza kuba umwe atazigera abasha kugera ku ntego ze. General Sylvain Kenge Bomisa yakomeje amenyesha kandi ko abaturage bagomba kumenya ko iyo wabaye umusirikare utabo uri umuntu w'ubwoko ahubwo ubaye umukozi w'igihugu uko cyakabaye. Ati General Gasita ni umuntu ukunda igihugu bya nyabyo, wabyerekanye aho yanyuze hose, iyo haba gukekwa, iyo haba gushidikanywaho, ntabwo yari kuba yarahawe izi nshingano afite uyu munsi. Yasoje asaba rubanda kutumva ibihuha ndetse asaba abazarendo kutazongera kwemera gukoreshwa mu kurangwa n'ibikorwa bifite aho bihuriye n'umwanzi. Mu ntangiriro z'indwi nibwo inyeshyamba za Wazalendo n'abandi bo mu matsinda atandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bamaganye icyemezo cyo kugira General Gasita umuyobozi w'ingabo. Ni mu gihe bavuga ko afite isura y'abanyamahanga, aho umuyobozi wabo uwiyise General Makanaki Kasimbira muri video yakwirakwijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yavuze ko batakwemera ko abakomanda b'ingabo z'u Rwanda muri Uvira ndetse bahagarika ubuzima mu gisagara, bakora imyigaragambyo bamwamagana, ndetse n'uw'imyigaragambyo iracyakomeye kandi iracyakomeje. Mutama ndagira ngo rero dutware tujyane mu misozi ya Intobwe, naho duhishushe hari n'iminembwe, naho umutekano wambwiye ko naho uri kugenda wangirika ku giti gira intangere. Mutama uratwumva? Allo Mutama uratwumva? Allo Ndakumva Mutama, uri kuranyumva? Yego nakumva. Ndagira ngo tujane muri za Intobwe no mwira misozi ya za Fizi hose utubwire uko bimeze. Nuko mu misozi itandukanye hari muri Fizi nta kindi kitwavuga. Yego.
ni ku ruhande rw'imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ku ruhande rw'imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'ingabo za Sarambwe. Yego. N'ubu turi kuvugana aka kanya uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Nyuma y'uko bigaragaye yuko uruhande rw'intebe za Sarambwe rukomeje kohereza abasirikare benshi cyane mu misozi itandukanye hariya muri Fizi. Yego. By'umwihariko mu misozi y'ahitwa Katabende. Yego. Mu misozi y'ahitwa Busorogwe ndetse n'ahitwa Rukuruku. Yego. Hafi y'umuhanda w'interinasiyonari karindwi ugana mu byerekezo byerekeza ahitwa Katarenge, hafi ya misozi igana ahitwa Kiriko, cyane cyane muri za bice n'ubundi bivuga yuko harimo umutwe neza Sarambwe. Yego. Biri kuvugwa yuko biriya bice abaturage bose igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Kibabajwe bikomeye nuko propaganda y'uyu mutwe yamaze kwinjira muri abaturage batuye hariya muri iyo misozi nagarutseho iri hafi ya biriya bice, cyane cyane ku muhanda Route Nationale 5 uva mu byerekezo byo ku bitaro bikomeye bya hariya muri Ufizi. Yego. Biravuga yuko rwose ibi bintu bikomeje kubabaza cyane nyuma y'uko n'ibiriya bice byahariya muri Fizi rwose abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bashyigikiye umutwe w'intebe za Sarambwe, cyane cyane abaturage batuye hariya ahitwa Kanande Center. Yego. Abaturage bahatuye biravuga yuko ngo abenshi muri bo uyu mutwe wabanje gucengezamo abasirikare ngo bagomba gukwirakwiza propaganda bigeza abasivile. Yego. Zigomba kugira uruhare mu gucengeza amahame akomeye cyane y'uyu mutwe n'ibyo barwaniye, ariko ngo bitandukanye n'ibyo FARDC n'abarundi bumva. Ibi rero bivuga yuko abarundi bagowe kandi bakomerewe cyane no kuba bakunze bino bice bitewe na propaganda zamaze gukwirakwizwa n'aba muri aba basirikare bakomeje kugenda batsinda bino bice biyambara imyenda ya gisivile mu buryo butandukanye. Yego, dukomeje n'amakuru n'ubundi arebana n'umutekano mbere yo kuza kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyemerera tuvuge ku nkuru iri kuvugwa muri UPDF ubwo tugaruke tujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ni Major General Retired Hussein Ada wabaye umusirikare wa mbere wamaze igihe kirekire mu ngabo za Uganda kurusha abandi bose yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwa Major General Ada yamenyekanye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa kane ku igenekerezo rya kane kwezi kw'icyenda 2025 aho yaguye mu bitaro vya Victoria Hospital biherereye i Kampala. Major General Hussein Ada winjiye mu ngabo za Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada, yakoze inshinga zitandukanye mu gisirikare cya Uganda zirimo kuba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Bombo kinabamo icyicaro gikuru cyacyo. Ni mu gihe kandi muri 2018 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamushyize mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 55 yari amaze mu gisirikare. Kuri ubu rero inkuru y'inshamugongo nuko uyu mugenero yamaze kwitaba Imana, tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, wahikare byifashe gute naho umaze iminsi tubwira ko hari gukorwa deployment ku rwego rwo hejuru ndetse n'ibitero bya tonato agezweho n'ayahe kugeza ubu? Amakuru agezweho aka kanya. Yego. Mu bice by'abarikare mu makuru agezweho aka kanya ni amakuru nakuvuga ko atari menshi cyane, ni ibice byahitwa Ifatwa ndetse n'Urukumbirwa. Yego. Aho bivuga yuko hamaze gushyirwa ibikoresho byinshi cyane by'uyu mutwe w'intebe za Sarambwe cyane muri bice bigana ahitwa Ikozo ndetse na Fatuwa. Bivuga yuko ibi byabaye nyuma yuko FARDC ibonye yuko kari agace ka Fatuwa gukomeza bakoherezamo abasirikare nta musaruro bizababyarira. Yego. Ahubwo imbaraga nyinshi bazerekeje muri bice bya Fatuwa ndetse no hafi y'isantere ya Pinga. Yego. Kugira ngo babone uko bagaba ibitero hariya muri za Marimo ndetse n'ahitwa Ipeti na Burayi bagana mu byerekezo bya Karindwi hafi y'umusozi wa Mweto witegetse twariye Masisi. Yego. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda aturuka mu bice byinshi bitandukanye, angere y'isoko no ku isoko no mu cyo ku munota biri kuvuga kandi biri gutangazwa n'abantu bari muri aba bice. Yego. Yuko kwikubitiwe n'abaturage batuye Ifatuwa, Marimo, Peti na Burayi batangiye kwikura muri aba bice nyuma y'uko umutwe w'intebe za Sarambwe babwiye yuko ibice bishobora kuba imirwano ikomeye. Bikavuga yuko bamwe mu baturage benshi bakomeje guhungira muri iriya misozi ya za Mweto ndetse twariye Masisi. Yego. Abandi bakabonoka bugengana basangana n'ubundi bita twariye Masisi nk'uko amakuru akomeje guturuka ku nkombe y'urugamba akomeje kugera tugeraho umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda.
ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri FARDC ndetse akaba yaraje muri aka karere kugira ngo atangire akazi ke. Imirimo yatangiye ku mugaragaro ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa mbere 2025 nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu, ndetse amakuru aravuga ko Gasita yagiye gukorera mu gisagara cya Kindu, ariko ubu akaba yaraherutse gutegekwa kuja gukorera ibuvira. Kuva mu ntangiriro z'indwi heze, imitwe ya Wazalendo yumvikanye yamagana iyoherezwa ry'uyu mugabo muri iki gisagara, nkuko bigaragara kuwa kabiri nibwo byatangiye gufata intera muri Kivu y'Amajyepfo, bamushinja ko yagize uruhare rukomeye mu ifatwa rya Bukavu. Amashusho yerekanye bamwe mu bakuriye imitwe ya Wazalendo bita Gasita umunyarwanda, bavuga ko batamushaka muri iki gisagara. Uyu mujyi n'inkengero zawo biravuga ko hari imitwe igera kuri 6 ya Wazalendo. Iyi mitwe yiganjemo yahoze yitwa Mayima, ivuga ko ifite uruhare runini mu kuba uyu mujyi utarafatwa n'izasarambwe. Izasarambwe zo ziravuga ko itakomeje imirwano igana Uvira mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yo guhagarika indwano yagiye yumvikana. Nubwo rero imirwano hato na hato yagiye iribonekeza, General Gasita ubwe ntabwo aragira icyo atangaza ku mugaragaro ku byo Wazalendo mushinja, ariko igisirikare cyagize icyo kivuga. Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu ku munsi w'ejo kuwa gatanu, umuvugizi wa FARDC General Sylvain Kenge Bomisa yavuze ko Gasita ashyigikiwe byuzuye n'igisirikare, ashyigikiwe byuzuye n'abategetsi, by'umwihariko abategetsi ba gisirikare. Ekenge yagize ati abo bategetsi bazi neza ko Gasita akunda igihugu kandi adahemuka. Yongereho ati iyo biba ari uko inzego zari kuba zaramushyize ku ruhande nk'uko byagenze mu bandi bagiye bafungwa, nk'uko uyu mujenerali yabisobanuye. Kuwa gatanu igisagara cya Uvira habaye inama hagati y'abategetsi ba gisivili ndetse n'abagisirikare n'abagize societe civile n'abakuriye imitwe ya Wazalendo ngo bagaragaze ugushaka uko bakumvikana. Mu mashusho yo muri iki gisagara byagiye bigaragara ko William Yakutumba, umwe mu bakuriye imitwe yitwaje intwaro wahoze azwi ku izina rya Mayima Yakutumba, yumvikanye avuga ko adashaka Gasita muri uyu mujyi, amushinja ubugambanyi mu ifatwa rya Bukavu. Amakuru aravuga ko iyi nama yo kuwa gatanu ntacyo yagezeho, kuko bamwe mu bakuriye Wazalendo bavuze ko niba Gasita atavuye Bukavu, umupaka n'icyambo cya Kiyaga cya Tanganyika bigomba gufungwa n'ibikorwa byose mu mujyi bigakomeza bigahagarara. Olivier Mahasha yabwiye BBC ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu bikorwa ari bike mu mujyi bikomeje gukorwa. Ati ubwo buri hose koko ibintu bishobora kuba byarushaho kumera nabi isaha iyo ari yo yose. Radio RFI iravuga ko amashuri amwe namwe aherereye ku mupaka w'u Burundi kuwa gatanu yarafunze, kandi umupaka ukaba rero uba uri guca abantu bake bagenda n'amaguru. Olivier Gasita Mukondo utarimo uvugwaho rumwe. Amakuru yumvikanye mu nama yo kuwa gatanu akomoza kukuba ari mu mujyi wa Uvira, umujyi wabayemo bikaba rero bivuga ko yawubayemo imyaka myinshi mbere y'uko ibi byose biba. Umwe mu muryango we utifuje ko amazina yatangazwa akaba yabwiye radio mpuzamahanga BBC ko Gasita yavukiye ahitwa Ikatashya muri segiteri ya Tanganyika, zone ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Avuga ko nyuma yagiye kuba mu Minembwe aho yize amashuri abanza, aza kugaruka nabo mu muryango we mu gisagara cya Uvira aho yize anarangiza amashuri yisumbuye na kaminuza yiga Ngozi mu Burundi. Umwirondoro we uvuga ko yinjiye mu gisirikare cya FARDC mu 1996, akorera Minembwe imyaka myinshi aho yari afite ipeti rya kapiteni. Nyuma yaje gufungwa, afunguwe yoherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru agirwa administrateur wa territoire ya Yumbi aho yari afite ipeti rya koloneli. Aha yahavuye ajya gukorera i Kinshasa, akomeza kuzamuka mu ntera mu gisirikare. Mu mwaka ushize mu ntambara y'ingabo za leta ya Congo na M23, General Gasita yoherejwe gukorera mu gisagara cya Bukavu mu kurwanya inyeshyamba z'isasarambwe. Urugamba we na bagenzi be batsinzwe
bagahunga yagiye gukorera ikintu mu murwa mukuru w'intara ya Maniema mu minsi ishize nibwo yategetswe kujya gukorera mu gisagara cya Uvira umujyi yakuriyemo. Ibiro ni navyo ubu bifatwa nk'intandaro ikomeye y'izi mpagarara. Bamwe mu banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahuza imirimo yo kuba bahuza ibirimo kuba kuri General Gasita n'ivangura, ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bavuga ko bukorerwa muri iki gihugu bukozwe nabo mu yindi mitwe, ndetse bakavuga ko bigaragarira mu magambo avugwa n'abakuriye Wazalendo kuri uyu Gasita basanzwe bita abo muri ubu bwoko ko ari abanyarwanda. Abandi baravuga ko birimo kuba kuri uyu General Gasita bishingiye gusa ku mpamvu zirimo iya gisirikare yari ashinzwe mu gihe intambara yarangiraga umujyi wa Bukavu gwe mu maboko y'izasarambwe. Bamwe rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ko harimo ubugambanyi bukomeye cyane, akaba ari bikomeje kugenda biba mu gihe bitangazwa ko imisozi myinshi ya Uvira FDNB yamaze koherezayo abasirikare benshi. Byifashe gute mu misozi ya Uvira kugeza ubu Mutamu? Ni ukuvuga ngo mu bice byinshi bitandukanye byano muri Uvira deployment zikomeje guta ibintu abasirikare b'intarumikwa cyane, abasirikare ba FDNB, FARDC, FDLR ndetse n'abandi ba Wazalendo yego bakomeje kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi barazanwa mu byiciro byinshi bitandukanye. Yego uburyo rero bazanwa mu byiciro byinshi bitandukanye haribandwa cyane ku bari bamaze igihe bahabwa imyitozo muri biriya bice byo hariya mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu kiriya kigo cya gisirikare cyo mu gihugu cy'u Burundi cya Cibitoke. Yego aha rero niho ikibazo cyakomereye cyane, kuko deployment ziri gukorwa cyane haribandwa ngo ku basirikare bahawe briefing cyane, kubabwira uburyo igisirikare cya FARDC kitagomba gutindwa kandi ikiganje, ndetse kandi n'ikigomba kuba nuko iriya misozi yegereye igihugu cy'u Burundi, Munanira, Shenge, Kirungu ndetse n'ahitwa za Kayaja n'indi misozi itandukanye hariya Gisanje ndetse n'Iremera, utibagiwe iriya misozi ya Shabunda hamaze iminsi hagaragara intambara ikomeye cyane. Bari kuvuga yuko iyi misozi yose bagomba kuyirinda ndetse kandi no kwambuka berekeza muri iriya misozi ya za Rungutu ndetse na hariya za Remera, batibagiwe imisozi ya Bukavu aho Wazalendo ndetse na FARDC bari kuvuga yuko gahunda bafite ari iyo kudahagarara ku mirongo imbere ku rugamba, nubwo bari kuvuga yuko ngo bari gukomwa mu nkokora n'imitegurire mibi ya bamwe mu basirikare b'igisirikare cya FARDC, cyane n'uyu Gasita ukomeje kugenda atekerezwaho cyane n'abawazalendo nk'umugambanyi. Yego nibikomeje kugenda biba mu gihe kandi n'ubundi tubwira ko mu bice bitandukanye by'umwihariko bizerekeza mu Mikenke, Rugezi n'ahandi naho hakomeje kugaragara ihungabana ry'umutekano. Ariko mbere ko tujyana muri ivyo bice ndagira ngo unyemerere turebe ibiri kubera Kinshasa, naho n'ubundi aho abadepite 12 bamaze gutabwa muri yombi. Ubwo turagaruka tujyana mu Rugezi, Mikenke n'ahandi utubwira ibiri kugenda biba. Inzego z'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze guta muri yombi abadepite 12 bari mu gutegura igikorwa cyo kweguza perezida w'inteko nshingamategeko Vital Kamerhe. Aya makuru yemejwe n'umugenzuzi wabo Olivier Kabeya Sombamanya, agaragaza ko gufungwa kwabo ari ukugaba igitero ku burenganzira shingiro no ku mikorere y'inzego z'igihugu. Yagize ati, twamaganye ifungwa ry'abadepite 12 yo mu rwego rw'igihugu, dutekereza ko ridafite ishingiro. Iri fungwa dutekereza ko rishingiye ku myumvire mibi, ni igitero ku burenganzira shingiro n'imikorere y'inzego zacu. Dusabye ko bafungurwa nta mananiza kandi bwangu. Depite Crespe Mbidure uba mu ihuriro Union Sacrée rishigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yasobanuye ko kuba aba badepite batawe muri yombi ubwo bari bari kuri Hotel Everest Kinshasa bakusanya imikono yo kweguza Kamerhe aruko hari abagigaragaje kwirwanaho baracika, bikaba bizagaragaye niyo mpamvu byaje kumenyekana. Ati nubwo bamwe muri twe bafashwe hari abarwanye bashobora gucika, turashimangira dukomeje ko dukomeza gukusanya imikono y'itora rigamije kweguza Vital Kamerhe.
abadepite barashinja kamere imikorere mibi irimo guhagarika imirimo y'inteko, irimo gukurikirana imikorere y'inzego z'igihugu ku igenekerezo rya 4 kwezi kw'icyenda. Depite Mbindure yatangaje ko amaze gukusanya imikono 131 muri Sena, naho hatangiye gahunda yo gukusanya imikono y'abasenateri bashaka kweguza perezida wabo Michel Samuel Rukonde bamushinja kutuzuza inshingano neza. Senateri Afani Idrissa Mangara yatangaje ko yamaze gukusanya imikono 70 y'abasenateri bashyigikiye ko Rukonde yegura kandi ko azayigeza muri Sena kwigenekerezo rya 15 nk'uko bitangazwa. Akaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara mu gihe rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko ubuzima buri kugenda bwangirika kuri bamwe bari muri iki gihugu. Ndagira ngo ukomeze utubwira n'ahandi imikenke byifashe gute n'irugeze. Mutamura twumva ni ukuvuga ngo mu misozi y'imikenke ndetse na Rugezi, yego, abaturage batangiye guhunga, yego, abaturage batangiye gukuramo akarenge kabo, yego, nyuma yo guhabwa amakuru na bamwe mu bantu bari hafi y'intare zasarambwe, ndetse kandi no guhabwa amakuru ari hafi y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi. Yego, nyuma y'ibitero bimaze iminsi turi kubona, nyuma y'imirwano imaze iminsi iri kuboneka muri bino bice ndetse n'ibindi bice bitandukanye, yego, biri kuvugwa kandi biremezwa yuko utu duce igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko Abarundi utu duce badushaka, nyuma yo kubona yuko ngo ibi bice biri strategique kurusha ibindi bice ku butaka bwa hano muri Sud Kivu, cyane cyane aho bavuga ko utu duce baramutse badufite twabafasha gufata n'indi misozi itandukanye hano muri Minembwe n'ahandi hatandukanye, bakerekeza mu byerekezo bitandukanye n'ubundi bagakura umutwe wa 23 mu bice urimo. Yego, dukomeze amakuru yacu, dukomeze n'ibindi bikomeje kugenda bigarukwaho. Tujye kubitangazwa na Mbusa Nyamwisi wagiye muri Afrika y'Epfo, aho yitabiriye rero ibiganiro bizatumijwe na Thabo Mbeki. Turebe ibyo yatangaje ku biganiro bireba abanyekongo. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, naho duha ishusho y'ibiko biragenda bihabera. Ni Antipas Mbusi Nyamwisi wabaye minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niwe muntu umwe rukumbi ushyigikiye Perezida Tshisekedi witabiriye ibiganiro by'amahoro bitegurwa n'umuryango wa Thabo Mbeki wayoboye Afrika y'Epfo. Uyu umuryango wari waratumiye abo mu butegetsi bwa Tshisekedi barimo abakorera mu biro bye, abo muri guverinoma, perezida w'inteko nshingamategeko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Joseph Kabila, Corneille Nangu uyobora ihuriro AFC, Moise Katumbi, Thomas Lubanga washinze umutwe wa CRP ndetse n'abandi batandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kohereza abayihagarariye muri ibiganiro, inakumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nayo baba b'Kinshasa barimo Jean-Marc Kabundi, Jean-Claude Kibara n'abagombaga guhagararira ishyaka RGD ryashinzwe na Augustin Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe. Lawrence Kanyuka uyoboye intumwa za AFC zitabira ibi biganiro ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icyenda yatangaje ko kutohereza abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Afrika y'Epfo bishimangira ko Perezida Tshisekedi ashaka intambara. Ubwo Nyamwisi yari ari mu nama y'amahoro n'umutekano yateguwe n'umuryango wa Thabo Mbeki, yasobanuye ko nubwo ishyaka rye RCD KMR riri mu ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabonye we ko agomba kwitabira ibiganiro kuko yizera ko ibiganiro ari byo bikemura amakimbirane. Nyamwisi wari wicaye hafi ya Kanyuka yagize ati, nta na rimwe nigeze nizera ko hari ahandi igisubizo cyava hatari mu biganiro. Nubwo ndi umwe mu bafite ubwiganze kuri Tshisekedi, uyu munyapolitiki yagaragaje ko yifuza ko abantu bose mu gihugu bazicara bakaganira ku buryo bwo gukemura amakimbirane bafitanye. Nkuko rero abigaragaza, akaba agaragaza ko inzira y'ukuri imwe rukumbi yarangiza ikibazo ari uko baganira. Ngayo nguko rero ndagira ngo tujyane mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, udishusho y'umutekano hari kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo
ishusho yo muri Kivu ya ruguru ubu ngubu ikiri kugaragara cyane ni mu misozi ya hano muri Walikale. yego Ni imisozi ya hano muri Rubero, ni imisozi y'Ibeni, ariko cyane ndagira ngo duhere mu misozi hano muri Beni, aho biri kuvuga yuko umusaza w'abasirikare benshi cyane wakomeje kugenda umanurwa ukurwa muri bice bya hariya muri zawo yica uzanwe mu indege ziri kuzana abasirikare. yego Bari kubazana bakabashyira hano Ibeni hafi y'ikiyaga cya Edouard, aho biri kuvuga yuko aha hantu hari gutegurirwa umusaza ukomeye cyane w'abasirikare bagomba kwataka baciye mu nzira z'amazi bakabahoza ibice byahariya muri Rubero, bakabahoza imisozi ya Rushuru n'ibindi bice bitandukanye bitangatanzwe n'iki kiyaga cya Edouard. Bikavuga yuko mu gihe uyu mutwe waburangaye igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kigabanya inzira zo guca hano mu mazi, bitewe n'uko ngo aba bacacu bamaze gutegura amato n'ibindi bikoresho byo gukoresha byiganjemo imbunda zidasanzwe zikoreshwa n'abamarine mu mazi. yego Ibi bintu ngo bishobora guteza ikibazo gikomeye ndetse kandi kidasanzwe gishobora gutuma uyu mutwe ubomba cyangwa se bawambura ibice byose bifite by'umwihariko iriya misozi ya Vicumbi, imisozi Kimambo, Ukagera, imisozi Burambo, imisozi hariya za Kavinyonga itangatanzwe n'ikiyaga cya Edouard muri Rubero cyangwa muri Rushuru. Bikavuga yuko rero aha hantu n'ubundi aricyo cyatumye igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe abasirikare bari bafite mu misozi za Kiwanja, Nyambirima hariya hafi y'umupaka uhuza igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, babazamuye abenshi bakaba bari hariya za Kagira ndetse na Kinyambo, abandi bari za Vicumbi, abari Vicumbi akaba bari kwerekeza hariya mu byerekezo bya Kamandi, nyuma yo kubona yuko intambara yahinduye isura mu buryo budasanzwe kandi uburyo bugaragara ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora igishoboka cyose ndetse n'abacacu n'abasirikare ba FARDC bamwe bakora gutegura operation zo kubohoza ibice byose, aho bari gucangacanga uyu mutwe bakoresha uburyo bwose butandukanye kugira ngo bahoze ibi bice. Niko kandi nanone no mu bice bya Walikale bwana munyamakuru bihagaze mu byerekezo byahariya muri za Fatuwa, Bukumbirwa ndetse na hitwa Kopo, utibagiwe hariya mu byerekezo hitwa za aho se kuvuga ko ku muhanda national 11 uyu mutwe wamaze kuhikura ubu mu byerekezo biri hasi hano muri za Nyamakombora, mu rwego kugira ngo ari buryo kibatata abasirikare ndetse n'ibikoresho byabo. abaturage bo byifashe gute muri societe civile? Ku ruhande rw'abaturage societe civile ho nta kindi kiri gukorwa, nta kindi kiri kuvugwa. Hano twarabimenyereye yuko imirwano uko ikaze cyangwa umutekano ubaye mukeya, abaturage bava mu gace kamwe katarimo umutekano bakajya mu gace karimo umutekano. hari icyo bari gufashwa ko navuga ko noneho bigeze ku rundi rwego? Nta kidasanzwe, gusa biri kuvugwa cyane n'imiryango cyane iharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage itandukanye kuri hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko biba bigoranye cyane dore yuko akenshi nk'ibikorwa biba byabaye ntabwo ino miryango mpuzamahanga iba yiteguye yuko ibi bikorwa biri kuba cyangwa biri gutegurwa n'impande zihanganye zose. yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane bwana munyamakuru. yego namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha, reka dusoreze ngaha. Tubashimire cyane mwe mudateba kubana natwe kuri Bonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, hita usyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.